Bismillahirrahmanirrahim. Inilah selawat yang saya minta untuk diajarkan kepada anak-anak pasti kita, insya-Allah. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Maksudnya An-Nabi, kepada Nabi, sallu alaihi, selawatlah kamu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi alaihi, maka kesejahteraanlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yanalul barakat, akan mencapailah keberkatan-keberkatan kullu man shalla alaih, kepada semua yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada muallimah-muallimat, apabila mengajarkan kepada anak-anak murid dipasti niatkan apabila kita membaca sampai ke wa yanalul barakat, niatkanlah akan keberkatan-keberkatan supaya dilimpahkan kepada kita, kepada semua aktiviti yang kita jalankan pada hari tersebut. Lebihkan lagi amalan ini semasa hari Isnin dengan penghayatan untuk menyebar dan merasai terlebih dahulu, seterusnya menyebarkan rasa rindu, sayang, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan risau akan kasih sayang Rasul kepada kita, tapi risaulah di manakah kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya jangan lupa untuk sentiasa mendoakan guru-guru saya yang mendidik saya tentang erti hakikat cinta, kasih sayang dan rindu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam ruang lingkup doa guru-guru kita itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.